Assalomu alaykum do'stlar. Bizga manda zakaz tushdi. Mana ko'shaning ati M To'lendiog'lu. Bu yerda biz 3 sm bortdan jasadik. Listning qalinligi 1,5, ajabtor avro bo'ldi. Shet jag'idan tesklar qadib ketdik. O'sha yerga unda ugonlikdan duvalga qatiriladi. O'shundayda topshiriq bersangizlar bo'ladi. Buni hali qara mati kraskaga kraskalaymiz. Mana polni шлифовать etamiz. Bularda to'liq tayyor bo'lgan turi emas. Сөйтіп Alloh xolasa klientga жібереміз. Так, dostlar, bizim жазуымыз дайын болды. Көшенің атын жазылған табличкамыз. Огнестойка маты қара краскамен боядық. Biz бетін шлифовать етіп алдық. Осындай керемет дүние шықты. Осындай табличкалерге де заказ берсеңіздер болады. Енді мынау 150-де 40 размері үлкен, бірақ алыстан әдемі көрінеді.